Sam danes je sobota, to ne leži. Snemamo. Šans teorijo, malo bi si gledali. In tam to gledam sled, da bi si... Nikoli ne veš. Ja ne krešem. Ti se malo zma. Da mu zaupam. Mora se, ja, to je, ko pa rečem, retaviti, mora se. Nazaj in naredi 15 minut vidim uro. Ja, sam zdaj, pa ni. Ja, v to so bili neki normalni Torkle, kako vi tu? Ja, kaj je? To je zdaj malo drugačen, prej sodnik sem bil. To bo prvi štart za žilico, veš? Okej, to imaš. Zdaj se boš tule držal tekmo. Zdaj smo maksimalno to naš po na lap. Še vidno. Kljub temu, da mi šiska. Je to quick. Dva bi novega kandidata več. Ne, imamo. Aljaž, si reto? Čakajte, tale, lega, ta pristaja, se. Peter. Ne, 3 vidite, pol. Ja, planika, ja. Ne, tu, da bo to videla, da se čeče steja. Vse je unočiti, ne? Čeprav je bil učiti brez ratinga za Self Launch, ne? On je bil navadno učiti, kurat, ne? To ni reč, ne? Ja, to je tak pol, vse vedno, tem koj mi vse čisto, sam pa si mislim. Ja, tule je tako malo. Dokaj drugi. Da Matej bo dal tisto turo, pa ti se tale se boš šparil. Tako se šparil, to tale, tako se šparil. Se pravim? Gremo. Zdaj gremo Blanika čisti steze dol. Vidi Jaša. Na rep.
Izved, tjale. Za 90 pa sem, iz teze. Stranje, in sam treba odpeti. Čim bolj pokrčen, da. Ko boš pritisnil naprej. Jamo je moč pobrati. Ja, malo ga Padajček se diho. Pa vidim, zdajle je zadnji čas. Ampak to ima te lažje, ker ima tu pa energije. Energija, ja. Samo, led. Gremo. Peo. Da, mi ne puši. Ne spomnim se, da je eno točno. Posebno dovoljenje. Prši so te malo tako nesreč, te malo severno išli, preseli.